Ay, bizde gücümüz kalmadı o. Pensiyamız olarak alıp şürümüz aytıyor. Vay, bu bayakalar şahsi. Жұмыс істейтіндей яшылла сенің дәуіріңде жұмыс бар ма еді өзі? O, men davrimda bor жұмыс істеген qo'shim. Men barda sen yo'g'in, to'lg'anam yo'g'in. Voy bu, men bir 84 dan 94 ning arasida qiz yigitlarni uylantirgan men bo'laman qo'shim. Men seni baxt bo'lib ketdi bari. Birovlar ajrasdi deganda aytıyor. Birovlar ustalda. Gel baba. Senin dәуірің менің дәуірім. Qo'shim hozir mening dәуірім. Anladın mı? Kitap bilim bulağı deb o'tiramiz. Kitap qo'shim. Qadr qamadilma, hech kim o'qimaydi. Kunda qo'noq kutib, stolning tiyog'idan asina chiqmaydi bo'ldi-ku. Естімей сөйлесіп отыра беріңіз, бір шетте қарап отырмын. Xullas hozir mening dәуірім. Qo'shim, shunda. Assalomu Қалайсыздар? Атак hozir mening dәуірім. Adamlar mendek adam sanlara қатынасатын болып түсіндіңдер ма? Соның үшін әркім өзінің орынларын біліп отыра берсін. Шуылдан. Onu diyor parsı bir de tanı, o diyor parsı